Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Al-Karim Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan selaku Ketua Jatman Indonesia. Yang kami hormati Habib Umar Mutahar dari Semarang. Yang kami hormati Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dengan Az-Zahir dari Pekalongan. Yang kami hormati PJ Bupati Pati beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pati. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ketua MUI Kabupaten Pati atau yang mewakili. Yang kami hormati para habaib, alim ulama, pengasuh pondok pesantren, ketua ormas, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kabupaten Pati. Yang kami hormati jajaran Forkopimcam Kayen, serta kepala desa sewilayah Kecamatan Kayen, serta muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kami ucapkan dalam acara tahlil, sholawat dan tausiah kebangsaan di Kabupaten Pati bersama dengan Habib Lutfi bin Yahya bersama Az-Zahir dari Pekalongan yang dilaksanakan hari ini Selasa 27 Desember 2022. Tentunya dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ke acara berikutnya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang langsung akan dipandu oleh Az-Zahir. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang hormati, segenap seluruh semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dituduhkan seluruh hadirin, hitungan ketiga lagu Indonesia Raya dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih dari Az-Zahir yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja mengikuti acara berikutnya, acara Maulid serta Salawat yang akan dipimpin langsung oleh Habib Ali Zainal Abidin Assegaf bersama dengan Az-Zahir dari Kota Pekalongan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, oleh khusus pada beliau yang kita hormati, kita muliakan Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat, beserta seluruh keluarga besar beliau yang hadir pada malam hari ini. Yang kita hormati guru kita Maulana Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar saking Semarang,
Semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kita hormati Habib Mukhdar Al-Attas wal Habib Abdullah Basurah wal Habib Kais Al-Habib Qasim dan sedaya para habaib yang lain yang hadir pada malam hari ini, sedaya pengurus Nahdlatul Ulama baik dari jajaran Suriah Tanfidiyah, dari gerakan pemuda Ansar, Fatayat Muslimat, dan sedaya rekan-rekan bangsa yang hadir pada malam hari ini. Forkopimda Kabupaten Pati, mobil khusus Dumatan Panjenengan Bapak PJ Bupati, Panjenengan Bapak Henggar Budi Anggoro STMT, Bapak PLT Kapolresta Pati, Bapak AKBP Christian Tobing, SIK, SH, MH, MSI, beserta seluruh jajarannya, Bapak Komandan Kodim 0718 Pati, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Catur Idawan, SIP, MIP, beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pati, Panjenengan Bapak Haji Ali Badruddin SE, Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Bapak Mahmudi SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Pati, Ketua Pengadilan Agama Pati, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Pati yang hadir pada malam hari ini, segenap panitia penyelenggara dalam rangka tahlil serta sholawat dan tausiah kebangsaan Kayen Kabupaten Pati pada malam hari ini, pengurus Zahir Mania Kabupaten Pati dan seluruh jajaran yang hadir malam hari ini, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para Zahir Mania yang hadir malam hari ini, yang hadir khususon dari Kabupaten Pati dan dari luar Kabupaten Pati malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini berkat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita bisa bermujalasah, bermuwajahah, memperbanyak sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya majlis malam hari ini kita mohon pada Allah yang pertama untuk negara yang kita cintai, Indonesia. Mudah-mudahan negara yang kita cintai, Indonesia, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan Indonesia selalu dinaungi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang kedua, di majlis yang mulia ini kita mohon pada Allah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita semoga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mudah-mudahan berkat sholawat malam hari ini keluar kita dari majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat banyaknya sholawat Allah melindungi, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, penerus kita dijauhkan dari maksiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan generasi penerus kita menjadi generasi penerus yang membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan leluhurnya, berguna bagi agama dan nusa dan bangsanya. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Untuk membuka majlis malam hari ini dimohonkan Habib Mukhdar Al-Attas untuk bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhaka ya Allah as'aluka wa nafa'na bi barakatika bihaqqi surat al-Fatihah. Nuhdi thawabaha ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, wa ila hadrati Sayyidatuna Hadijatul Kubra Zawjat Rasulillah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bint Rasulillah, wa ila hadrati jamil a'immah min asyariyahum amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib wa awladahum, khususan Imam Zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar, wa nafa'na bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim, thumma ila hadrati jami' awliya wa ulama fi Pati wa fi Kayen, khususan Mbah Ahmad Mutamakin Al-Habib Abdurrahman Mahdum Habib Musayyar Sigaf, Mbah Kiai Indra Kusuma, Mbah Kiai Abdullah Salam, Mbah Kiai Sahal Mahfud, Mbah Kiai Muhammadul Daiman, Mbah Kiai Ahmad Nafi Abdullah, wa khususan ila hadrat Sahabil Maulud Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, wa nafa'na bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحياة. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهلا ورحمة اتقان وصلاة. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهكى. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
عبد القادر على الجيلاني حبيب النبي عبد القادر على الجيلاني حبيب النبي تعال وكان يا مفتوح يا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه على مجده وعد ما شانه خلق الخلق والحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائدة منته ما جرت به في أقداره الجسمة وأرسل إليه مشرب خلقه وأجل عبيده رحمة تعلق دينا لدخل أسأل يده بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرابه في عالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هدرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود
وتعذرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم اشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق فيها بقدسه الواسع تجلي قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث ابرزها من عالم الامكان صورة هذا الانسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر اسراره في الاكوان فما من سر اتصل به قلب منيب الا من سوابغ قدر الله على هذا الحبيب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا إفاش
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأته هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد ودلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من منة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نصير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كل القلوب شاهدون ودليل
هذا حبيب الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين يا حبيب